Završena je regularna sezona NFL-a, bliži nam se playoff, tako da spremni smo da pokrijemo ovu poslednju nedelju regularnih utakmica i poslednje utakmice za većinu timova. Tako da ovaj video će biti malo drugačije konstruisan, neće biti kao svi ostali gde pričam više o utakmicama, već malo i o nekim predikcijama, okolnim stvarima i slično, tako da ne dužim dalje. Krenut ćemo naravno od utakmice između Broncosa i Chiefsa i moram da kažem haleluja, konačno smo u play-offu, eto. Prvi put posle onog Super Bowl izdanja iz 2016. kalendarske godine Denver je obezbedio play-off i stvarno presrećan sam zbog toga. Jednostavno, toliko dugo godina loših odluka, loših pikova, loših quarterbackova, loših glavnih trenera, promene GM-a, promene vlasničke strukture, jednostavno svašta je Denver pretrpeo kroz ove sezone i eto, konačno se isplatilo i to u sezoni gde je draftovan rookie quarterback, gde 85 miliona mrtvog novca postoji u budžetu i stvarno svaka čast i Seanu Paytonu i svim igračima. Mislim, jeste da je u značajnijim utakmicama, mislim na Chargerse i Bengalse nije uspeo Denver da obezbedi playoff, međutim, kada je to bilo najpotrebnije, izašli su i pobedili su. Jeste protiv rezervista Chiefsa ova utakmica bila, međutim ne treba umanjivati stvarno tu pobedu i značaj ove utakmice. Bo je odigrao sjajno, opet treba imati u vidu da se igralo protiv rezervista, manje više imao je 4 passing touchdowna, imao je 3 nekompletna pasa, što je baš bilo zapanjujuće. Prvi pas nekompletan mu je došao pred kraj prvog polovremena. Bo ima stvarno sjajnu rookie sezonu, premašio je moje očekivanje, ja sam negde napisao da će imati oko 22 touchdownova, 10 presečenih lopti, 3 do 4 rushing touchdowna i 3500 yardi, međutim premašio je sva moja očekivanja, stvarno igrao jako dobro i jedva čekam da ga gledam u play-offu da vidim kako će to izgledati. Mislim, jeste da ćemo igrati protiv Billsa, sve to stoji, da su oni veliki favoriti, ne treba od toga bežati, neću ja sad da pričam gluposti kako je Denver favorit i kako ćemo da ih razbijemo, ne, daleko od toga. Jednostavno neću ni žaliti, jedino ako ne bude baš neki ogroman blowout tipa 50-60 plus u razlici, ću se malo zabrinuti, ali sve ispod toga je okej i moje očekivanja su već premašena. Denver ima 4 pro bowlera, Zach Allen i Quinn Meinerz su pokradeni masno ovde, ali dobro, neću o tome i stvarno presrećan sam što ću konačno gledati značajan fudbal u januaru. Denver je uspeo ono što sam govorio nedeljama unazad. Glavni cilj je zacrtan i jedva čekam da vidim šta nas čeka dalje. Brownsi protiv Ravensa. Autoritativna partija Baltimore Ravensa koji su od početka utakmice bili u prednosti, jednostavno Cleveland nije uspeo ništa da uradi. Čak su Bailey'a Zappija, college legendu, čovjeka koji imao preko 5700 yardi na koledžu, nerealne cifre, to bi pobedilo današnji NFL rekord. Čak su i njega stavili, da bude starter, međutim nije apsolutno ništa uradio izvan jednog touchdowna u posljednjoj četvrtini koji nije bio značajan. Baltimore je obezbedio AFC Sever diviziju, obezbedio domaćinstvo, igraće protiv divizijskih rivala Pittsburgha na kraju. To će biti jedan vrlo zanimljiv, težak meč. Tako da, Baltimore je dobar, ali pitanje je da li mogu da speru tu stigmu u play-offu i da li mogu da dođu do nekog značajnijeg uspeha. Lamar je stvarno dominirao ove godine, stavljao je neke brojke koje su najbolje u karijeri, ali uvek ostaje taj asterix i ta mrlja dok ne ostvare nešto značajnije u play-offu i na kraju bih izdvojio najbolji potez utakmice, to je naravno Thick Six. Ovo je najdeblji čovek koji je presekao loptu otprilike, mislim čovek ima 160 plus kila, tako da to je uvek zabavno gledati. Bengalsi protiv Steelersa. Iskreno, utakmica ispod očekivanja. Bengalsi jesu poveli na početku utakmice touchdown pasom za Jamara Chasea koji ima triplu krunu. Prvi je u receiving yardama, hvatanjima i touchdownovima. Međutim, ova utakmica je bila napadački ispod prosečna i za jedne i za druge. Bilo je neizvesno u posljednjoj četvrtini kada je Wilson
bacio pas za Fryermuta, međutim u posljednjem drive-u Pittsburgha bio je sakovan za gubitak velikih yardi i Bengalsi su uradili ono što je do njih bilo važno, to je da pobede. Imaju passing yard lidera u vidu Joea Burrowa, imaju Jamara Chasea koji je prvi po u 3 najvažnije receiving statističke kategorije i imaju Trey Hendricksona koji je lider u sekovima i propustit će playoff. Jesu oni odradili što je do njih, međutim Broncosi su držali sudbinu u svojim rukama i imali su na kraju više nego lag zadatak protiv rezervista Chiefsa, tako da Bengalsi će morati iz kauča da gledaju playoff, šta znam. Slušaj ovo, jel znate ko ima pozitivan rekord i gledat će playoff sa kauča? Cincinnati Bengalsi. Jel znate ko ima lidera u passing yardima, ali će gledati playoff iz Cancuna? Znate ko? Cincinnati Bengalsi. Jel znate ko je pisao peticiju da se njima da mesto u playoffu zato što su Broncosi nezasluženo došli do njega jer su pobedili rezervista Chiefsa? Cincinnati Bengalsi. Sad mi je ovo draže što će gledati iz Cancuna playoff, majke mi. Panthersi protiv Falconsa. Ultra zanimljiva utakmica, možda i najzanimljivija utakmica u ovoj nedelji, puno nekih mečeva koji nisu bitni. Ova partija je imala na čemu da bude značajna zato što se Atlanta borila za to prvo mesto u NFC Jug diviziji posle onog poraza nad Commandersima. Morali su da gledaju i Tampu i da se nadaju njihovom porazu i da pobede Karolinu kako bi ušlo u playoff, međutim ni jedno ni drugo se nije ostvarilo, ali smo bar videli 80 plus kombinovanih poena na jednoj i na drugoj strani, stvarno svaka čast. Bryce Young, Michael Penix duel preti da bude Matt Ryan, Cam Newton duel u budućnosti za ove novije generacije. Young je odigrao fenomenalnu utakmicu, od 16. do 18. nedelje ima 10 touchdownova i 0 grešaka, posljednji put je bacio presečenu loptu protiv Dallasa kad su izgubili, to mu je verovatno bila najgora utakmica u ovom rasponu, međutim danas je odigrao izvanrednu partiju, stvarno pokazao je znanje, pokazao je zrelost, pokazao je da ume, da može i Karolini je bitno sada da mu dovede zvezdu broj 1 na poziciji wide receivera. Mislim, jeste Adam Thielen bio dobar ove godine, međutim on je već u godinama i veteran je i potrebna je Karolini nova hvatačka zvezda. Sad da li će to biti, ne znam, T. Higgins, Garrett Wilson ili čak Tyreek Hill, vidjet ćemo u off sezoni, ali ovo obećava samo da David Tepper ne pritisne as za 5 dugme i ne sravni sve sa zemljom svojim nekim odlukama, tako da budućnost izgleda dobro za Karolinu. Commandersi protiv Cowboysa. Posljednji put u ovoj sezoni moram da koristim ovaj template. Commandersi su uspeli da pobede ovu utakmicu, jeste počeo Jaden Daniels, međutim nije to baš izgledalo najbolje i generalno Quinn je dobro odlučio što ga je klupirao. Umjesto njega je zaigrao Marcus Mariota, nekada drugog pika sa drafta koji je odigrao odličnu utakmicu. Za Cowboys se čak igrao i Trey Lance koji je oživeo, mada ovo mu je verovatno prva i posljednja prilika da nešto značajnije uradi. Mariota je bacio 2 passing touchdowna i imao rushing touchdown, tako da Commandersi su ovom pobedom uspeli da uzmu veći seed i ići će na Tampu. Mislim da će to biti najneizvesnija utakmica u play-offu od svih i ne znam stvarno na koga bi moglo da prevagne tas na vagi, tako da vidjet ćemo kad krene play-off. Bearsi protiv Packersa. Evo konačno pobjeda za Chicago Bearse. Znači ljudi su vezali 10 poraza od onog trenutka kada je Washington pobedio na Hail Mary dodavanje. Neverovatno, eto. Slaba je ovo uteha, mislim, jeste lepo uvek pobediti divizijskog rivala i to posle 6 godina, ja to znam kako je. Kada je Denver prvi put pobedio Chiefse prošle sezone, međutim ova sezona je baš ispod prosečna i rekao bih čak i grozna za Bearse, ali lepo je pobediti, šta znam. Što se tiče Packersa, imaju 7. seed, imaju 1-5 skor sa NFC ekipama, sa svim drugim imaju 10-1, što je fascinantno malo. Brine Jordan Love, koji se malo povredio, igrali su sa starterima jer bila im je značajna ova utakmica, malo ima problema sa tim zglobom i sa šakom i pitanje je šta će biti s njim. Igrao je Malik Willis.
umjesto njega, ali nisu uspjeli da pobede. Međutim, gora stvar je povreda Watsona koji je završio sezonu, tako da možda i nije loše odmarati startere u ovom periodu, šta znam. Mislim, znam da im je bila važna utakmica zbog plasmana, ali bar neke ne rizikovati, jer uvek postoji potencijal da će se ovo desiti. Packers idu na Filadelfiju i to će biti repriza utakmice iz prvog kola kada su igrali u Sao Paulu, tako da Philadelphia jeste favorit, ali Green Bay nije ekipa koju treba lako otpisivati. Jaguars je protiv Coltsa. Nevažna utakmica na kraju, mislim, jeste bilo dosta poena, atraktivna utakmica, otišlo se čak i u produžetke, međutim, ni jednima ni drugima nešto ne znači, Coltsi su odavno eliminisani, Jacksonville je smeće od ekipe, van Briana Thomasa juniora, više sam to puta rekao. Mnogo važnije vesti oko Jacksonville su se dešale van terena, naime, Doug Pederson je dobio otkaz, očekivano, apsolutno, ali još fascinantnija stvar mi je da je GM Jaguarsa preživeo sve ovo. Bolki je preživeo Jima Harbaugha u 49ersima, debakl sa Urbanom Meyerom na poziciji head coacha, ko hoće da istraži, može slobodno da googla, ali blago rečeno, to nije bila dobra era za Jacksonville, čovjek je šutirao navodno kikera u nogu, stvarno posebna godina za Jacksonville, preživeo je ovo otpuštanje Douga Pedersona, ja sam ubeđen da taj čovjek ima gole fotografije vlasnika Jacksonville, ne znam kako ovaj lik preživi. Znači, ako bude ikada došlo do nuklearnog rata, treba se vezati za nogu ovog čoveka, jer šta god da se desi, on će preživeti. Neverovatno, eto. Za Coltse ostaje velika enigma šta sa Anthonyom Richardsonom. Nije pokazano, Bog zna šta ove godine, iskreno. Njegova boljka velika su nepreciznost i manjak utakmica i sklonost ka tim povredama. Steichen će ostati head coach, tako da ne znam šta će se dešavati ni sa njim, ni sa Joe Flackom, za kog sam čuo da navodno planira da igra naredne godine još uvek, tako da nemam pojma šta se dešava u Indianapolisu. Znajući njihove poteze, dovešće nekog matorog quarterbacka koji je daleko od svog prima, u tebe gledam Derek Carre ili Aarone Rodgersa ili tako nešto, znajući njih, ili će zadržati Joe Flacka, ne znam, nemam pojma. Bills protiv Patriotsa. Josh Allen je počeo prvi snap na ovoj utakmici da bi ubeležio rekord za najveći broj startova. Međutim, u većem delu ove utakmice igrao je Mitchell Trubisky i rezervisti, naravno što je logično, a utakmica nije bila bitna ni za jedne ni za druge. New England je pre ove utakmice posjedovao prvi pik na draftu. Pogodite šta se desilo? Da, pobedili su! Neshvatljive stvari se dešavaju ove godine sa ovim bottom tier ekipama i sa prvim pikom na draftu. Joe Milton je odigrao utakmicu za New England i imao je stvarno neke jako lepe poteze. U svojoj prvoj utakmici u regularnom delu stvarno je pokazao neki potencijal, čak se priča da će neki timovi već tražiti njegove usluge nakon prvog starta, mada ne bi to bilo čudno, jer već je jedan tim u prošlosti uzeo quarterbacka New England Patriotsa koji je imao jednocifren broj startova. Tako da ništa me ne bi čudilo da postane startni quarterback koliko je ova liga i koliko su neki timovi očajni za dobrim vođom napada, tako da ništa me više ne bi čudilo. Međutim, glavna vest za New England je to da je Jerod Mayo otpušten, desilo se ono što sam trubio nedeljama unazad da mora da se desi. Jedna od dve stvari, to je da otpuste Maya, što je sada i potvrđeno. Druga stvar je da naprave dobar rebuild. Mislim, Patriotsima generalno nije bilo bitno da li imaju prvi ili treći pik, kada oni nisu gladni za quarterbackom, oni imaju Drakea Maya koji se pokazao jako dobro. U svojoj prvoj sezoni kao starter, mada nije startovao na svim utakmicama, ali dobro igrao je većinu sezone na poziciji startera, tako da vidjet ćemo da li Travis Hunter, da li Teodora McMillan, da li neko treći, mislim, pod hitno je potreban rebuild, dobar skill set da grade oko Drakea Maya, da mu daju podršku, inače će sledeća sezona biti još jedna za zaborav za New England. Giants protiv Eaglesa. Nije ni važno, Tanner McKee je nastavio svoj impozantan niz utakmica, stvarno je igrao jako dobro, bolje od Kennya Picketta, eto ako to nešto znači navijačima Eaglesa. Vidjet ćemo kakvo je stanje Jalena Hurtsa, da li je on sposoban da igra u play-offu, da li će uspeti da se izvuče iz tog concussion protokola na vreme. Što se Giantsa tiče, da, sve su upropastili onom pobedom prošle nedelje protiv Coltsa, tako da
nema šta značajnije da se kaže, osim da Brian Daboll ostaje head coach. Još jedna stvar koju sam predvideo, nema na čemu. Zanimljiva off sezona nas čeka za Giantsa, vidjet ćemo da li će trade upovati, da li će tražiti quarterbacka u free agency-u, ne znam šta će se dešavati s njima, imaju takav talent, mislim naravno na Malika Neighborsa i Tyrona Tracy-a, međutim potreban im je dobar quarterback, bez toga neće uspjeti ništa da urade. Saintsi protiv Buccaneersa. Ništa nije važno na ovoj utakmici, osim toga da je Mike Evans došao do 1000 yardi. Toliko sam srećan zbog njega, ja čak nisam ni neutralan posmatrač fudbala, navijam za Denver Broncos duže od 10 godina, ali Mike Evans je uspeo u 11. uzastopnoj sezoni da ima 1000 yardi, stavio je sebe u elitno društvo, drugi je po tom parametru i za najboljeg receivera svih vremena Jerrya Rice-a, tako da svaka čast, sve pohvala za budućeg Hall of Famera. Treba stvarno odati poštovanje i biti zahvalan što imamo takvog nekog igrača u našoj eri, Jerrya Rice-a ja nisam gledao, obviously, ali da, stvarno sve najbolje i Tampa je uspela u onom cilju, a to je da osigura NFC jugi. Drago mi je što ću na kraju gledati njih umjesto Falconsa u playoff. Što se Saintsa tiče, velika enigma je ko će biti budući head coach i ko će biti quarterback, jer ni Carr ni Rattler nisu nešto bog zna koliko pokazali. Breeze je bio nešto dobar, ali ne znam da li će uraditi istu stvar kao Raiders i ponuditi mu head coaching mesto u narednoj sezoni, tako da vidjet ćemo. Texansi protiv Tennessee, izvinjavam se, protiv Oilersa su igrali. Texansi očigledno i mislim da nakon ove pobede mogu slobodno da traže pravo od Titansa da u svom posadu imaju ime Oilers, jer Tennessee je grozan. Nema šta puno da se kaže o ovoj utakmici. Houston lagano igraju u smeće diviziji, međutim ja ne verujem u njih uopšte, mislim da su najslabija ekipa u play-offu ove godine, da će biti jedan lagani one and out. Naravno, traga je ostavila i povreda i Tanka Dela i Stefana Diggsa, bili bi bolji da su obojica bili zdravi, ali jednostavno i CJ Stroud je nazadovao ove godine i ne znam stvarno šta da kažem. Za njih imaju Joea Mixona, imaju Nika Collinsa koji su stvarno jako dobri, ali uopšte ne verujem u njih, igraju onako ne baš sjajno tokom cele sezone. Što se Titansa tiče, otpustili su svog GM-a, to je malo čudna odluka imajući u vidu da imaju prvog pika na draftu ove godine, ali obzirom na to da je promašio generalno s quarterbackom, mada ja volim mog Billa Levisa, da su potrošili najviše novca u free agency u prošle godine i da su ostvarili samo 3 pobjede, možda i nije toliko nelogično, mada opet ne znam zašto otpuštati čoveka kada imaš prvog pika na draftu, jednostavno mi nije jasno, tako da Tennessee je u masovnom rebuildu, to je očigledno. Vidjet ćemo da li će birati Shedura Sandersa ili će se okrenuti veteranskim rešenjima Aaron Rodgers, ali da, duga off sezona predstoji za Titansa, tako da ne znam. 49ersi protiv Cardinalsa, divizijski meč koji apsolutno nije imao nikakav značaj. Cardinalsi su onim porazom od Panthersa izgubili playoff šanse, 49ersi još pre njih. Grozna sezona za 49ersa, obeležena povredama. Najbolji moment i najupečatljiviji moment na ovoj utakmici je bila tuča između Juwana Jenningsa i prvo Starlinga Thomasa, cornerbacka Cardinalsa, a onda i sa Sean Murphyjem Buntingom je eskaliralo do te mere da su obojice isključeni iz igre. Jennings je, što je najgore, mogao do 1000 yardi na ovoj utakmici, međutim sam je sebe izbacio i to dovoljno govori o sezoni 49ersa koja je, kažem, ispresacana povredama i zadržat će GM-a, zadržat će Kylea Shanahana, verujem, ali mislim da je sledeća godina poslednja za sina proslavljenog trenera Broncosa, Majka, da uradi nešto značajnije. Da, verujem da mogu da bounce backuju ako zadrža glavne igrače, veliko je pitanje oko Trenta Williamsa, Cheveriusa Warda i ostalih, da li će se uopšte naći u rosteru za sledeću godinu. Naravno, Christian McCaffrey je bio odsutan ove godine, imali su baš velikih, možda i najveće probleme na poziciji running backa od svih ekipa ove godine, tako da duga off sezona predstoji za 49erse. Što se Cardinalsa tiče, prosek zaboravno, mislim, jesu imali 8-9 skora na kraju, ali
ništa nije vrištalo od neke spektakularnosti. Mari je igrao baš toplo-hladno, bio je moment gdje je vezao dobre utakmice, onda momenti gdje je bio očajan. Činilo se da malo nije koristio sve svoje zvezde u napadu. Mislim na pre svega Marvina Harrisona mlađeg. Trey McBride je mogao da ima 1000 receiving yardi i 0 touchdownova da nije postigao prošle i ove nedelje, tako da jedna vrlo zaboravna sezona za Cardinalse. Ne znam da li će zadržati glavnog trenera, ne znam kakva je situacija s Kylerom Murrayom, tako da i oni kao i ostali timovi čekaju narednu godinu. Seahawksi protiv Ramsa. Govorio sam u nedeljama unazad da će ova utakmica presuditi ko će biti prvi, međutim poklopile su se stvari tako da su Seahawksi eliminisani iz play-offa pred ovu nedelju, a Ramsi su obezbedili mesto kao prvi u NFC Zapad diviziji. Vrlo dobra utakmica. Za Ramse Jimmy Garoppolo bio quarterback koji je imao 350 yardi i 3 passing touchdowna, što je impozantno obzirom da nije igrao tipa godinu dana. Čak i u Raidersima bio klupiran i na kraju će se ispostaviti da Seattle ima 10 pobjeda, da jedini nije ušao u play-off kao tim koji ima dvocifren broj pobjeda. Otpustili su svog ofanzivnog koordinatora i ne znam kakva je njihova budućnost. Možda je Tyler Lockett odigrao poslednju utakmicu u karijeri. Imaju dobar receiving korpus, ali moraju da igraju kreativni, igraju dosadan fudbal. Ali da, mislim da im head coach ima dobar potencijal, samo moraju da budu malo kreativniji, a malo manje konzervativniji u napadu, očigledno. Chargersi protiv Raidersa. Ništa značajno, mislim, jesu vodili jednaku borbu veći deo utakmice, ali onda je Herbert presudio Raidersima u četvrtoj četvrtini. Glavna stvar koju treba napomenuti jeste da su Chargersi stvarno jako briljantno okrenuli sezonu nakon one propasti. Sa Brandonom Staleyem Harbaugh je doneo sjajnu kulturu u ovaj tim i eto u svojoj prvoj sezoni ih odveo u play-off gde imaju dobre šanse da pobede pošto igraju protiv Texansa, a za Raiders se priča ta da je otpušten Antonio Pierce, tako da će i oni tražiti glavnog trenera u narednoj sezoni. Ne znam, čak se spominje priča da će Bill Belichick da napusti posao na Karolini, da će da na nagovor Toma Bradya preuzme Raidersama, da mislim da od toga nema ništa. Ne znam, vidjet ćemo, ko zna, možda se stvari okrenu, ali Raidersima je potrebno podhitno prvo naravno da nađu head coacha, onda da nađu quarterbacka i onda da to dopune dobrim igračima, jer oni manje više osim Maxa Crosbya i nemaju neku sad ekstra zvezdu u timu, tako da teški meseci su pred GM-om Raidersa i pred vlasnikom da od ove franšize naprave konkurentnu ekipu. Dolphinsi protiv Jetsa. Utakmica koja je mogla da ima neki takmičarski značaj, međutim od toga se ništa nije desilo, pošto su Broncosi pobedili, Dolphinsi su ispali iz te trke, a izgubili su svakako, tako da bi svakako izostali iz te playoff slike. Aaron Rodgers je kao možda i potencijalnu svoju poslednju utakmicu odigrao možda i najbolju partiju u dresu Jetsa, bacili su 4 touchdowna, ukupno 500 u karijeri, tako da je ušao u klub odabranih, stvarno jedna Hall of Fame karijera za Rodgersa. Jets su razočarali ove godine, pred njima je velika odluka šta sa Aaronom Rodgersom, šta će biti sa timom. Aaron Rodgers ima, što se mene tiče, 3 puta. Prvi je da ostane u Jetsima, što ne verujem da će se desiti u ovom momentu. Druga je da ode u neki drugi tim, a da pitanje je da li će on hteti da bude tranzicioni quarterback u, ne znam, Titansima, Raidersima, San Francisku ili nekoj četvrtoj ekipi. I treća opcija je da ode u Kolumbiju, da se upucava ayahuaskom, a da budimo realni, on će to svakako odabrati, nezavisno od ove druge dve odluke. Za Miami zadržat će GM-a i Mikea McDaniela i mislim da je sledeća godina poslednja šansa za McDaniela da uradi nešto značajnije, odnosno da bar prođe wild card u play-offu, inače mislim da će njegovo dupe letati sa stolice sledeće godine ako Dolphinsi budu imali sličnu sezonu kao ovoj. Pitanje je šta je sa Tarikom Hillom, mislim čovjek je prvo okačio Antonio Brown sliku, onda rekao da se dogovorio da neće tražiti trade, tako da shit show je, ne znam šta se tu dešava.
Vikingsi protiv Lionsa. Uz Karolinu i Atlantu možda i najznačajnija utakmica u ovoj nedelji, obzirom na to da bi gubitnik pao na 5. seed i išao na gostovanje Ramsima, dok bi pobednik ovog meča osigurao prvo mesto u konferenciji i slobodnu nedelju u wild card rundi. To su na kraju bili Lionsi koji su odigrali jednu fantastičnu utakmicu. Minnesota nije postigla touchdown na ovom meču, dok je Detroit na kraju upisao 31 poen i stvarno su igrali maestralno. Zasluženo su prvi u svojoj konferenciji. Pravili su velike probleme Darnoldu koji je puno grešio i možda su ogolili sve mane koje ima, pogotovo protiv pritisaka. Ono da je Darnold imao možda dvometraše resivere, verovatno bi kompletirao sve one pasove unutar crvene zone i gol pokušaja, ali ništa od toga se nije desilo, jednostavno nisu mogli da postignu poena i to ih je najviše koštalo na ovoj utakmici. Bez obzira na to, Minnesota je u sasvim solidnoj poziciji. Igraju protiv ekipe koja nije nešto oduševila, ali koja može da bude opasna. A Lions i ispričana priča već nedeljama, vola bih da odu u Super Bowl i da osvoje. Ako ništa, bilo bi mi drago zbog Dana Campbella. Tako da, hvala na gledanju. Kroz cijelu sezonu, ako je ovo iko gledao uopšte, God bless Bo Nix, God bless Sean Payton, God bless Denver Broncos i apsolutno dajte šansu američkom fudbalu, nećete se razočarati. Umjesto njega je zaigrao Marcus Mariota koji je nekadašnji prvi pik na draftu. Mariota prvi pik bio, ili drugi? Mariota je bio drugi pik. Da,